I kong arina nyota ibalong iway na kirukun thay ibalami sakmat na kapor banyarap tenrong lem ya kijingkit bakya bar kijing jong katuk ni kibriu kibaran kam sisa ya kajing ram menta ka tiru kata menhaka arpun nyutarik uyayong jong usnam arajar arfuar ilalai sepo kasnong kawar kabahap apo ka ilaka sobar kabadairu kasnong trai ka jong i na kabenta banlet banyarap bankan pham lem ya kaskol kopalatip kerteng kum kasnong kawar secondary school sobar kata hadin bana kaliang jong kinong penya jong kanai kaskol kilalait ban penpau ya kijing kibabun bakum kinong penya jong kanai kaskol kibapet bakmi na kabenta kajing nang kajing tem ban kentiu ya kikena skol haka puli kadangli hapo jong kanai kathan kilamat ya sibun ba kijing hamtam haka wede bat katulop ban siu ya kinong hikai kendiat in pa sepang jong kanai kaskol kum belai thu da kinong penya jong kanai kaskol lasang ya kanai kaskol hausnam arajar khandai hadu ka kerdan opo primary ha kata kapor lasu penlong ya kanai kaskol tang haying breu henry suki da kajing tris tom lang hi kum kiri orang ba jong kanai kasnong kilala ban penyang ya kajing skol leng ba kilat cingarap banang ta kilala ru ban penki ya ka kerdan jong kanai kaskol hadu ka secondary school kata hausnam arajar khatway da kajing don jong kanai kaskol hadu ka secondary school la ong baklalong kajing kerku ka bakrau yaki kun gikti kibalong kalawai jong kalasai kamtam ya katuk ni kibam kot bor ban lek puli syasora bat syasor henry ka basung si la ong ba menta la sisnam tam kaskul kala kendu ya sibun jing hawede bat kajing duna palat jong kino hikai kata nadu hi bakino hikai barim kibalar sign no sempat ladon hadu mentaru napo jong ka SSA sanction post bantung biang dakwai pat kibatamai wat hadien bana kaliang jong kinong penya jong kanai kaskul kilalai syak sarkar ban pensngau ya kanai kumta kani kalabu jing sikadai ya kinong penya jong kanai kaskul bat ya kikena skul ru kumju ha kabede bat kani kabenta na kaliang jong ikong arina nyauta klem artien kum kabri ko basung thu ya kijing kiba ki ya kendu hapo jong kanai kathan kumta klano sinyang hakani kasni ha kinong penya jong kaskul ha kajing ron kat lang ki kena skul jong kanai kaskul da kasong pisa kabasan peu hajar tingka bat ilakula ru bano senyang na ibor barit ijong i kat kaba ila ha man la upnai ya kanai kaskul snong kawar secondary school sobar Ini kita senyang jangai barit watsoi idai barit ha hendai insalong idai lawe batundai dan ni ya dan kat kisada ni ai ya kan dia bisa jingsong sam proja kala IT sha isa ibadai mi ibadai pek ya kan dia school nai boleh ya isada ibadai isyaman jo kan dia school lu ibadat tentang kabakar pang ba kan dia school ba kumda ba nya le ya kan dia school hapreng kan dia jingge kawan lalu ang jadi kisnem kibaladem te ngawan kum kadat kaburong yala ka jong kasnong kathaw ba kumbang i matabon ba ka ke jinsdam ka de shwa ne yen ibam jam lu imi ne yen ibam do imi ne yen ka kamram yen ka de kaburong ka ko ka batam te ka de ka jingwan jong ha ni skol ka de ka ski ka bakpang ma ka kraw ha ka jingem ka jong na shwa ba ka le ka de ka lendi ka bakya ka bakit ya ka kam jong pai ba dengan kinian dan ai jing itu kana lengkon hawat baramon barahi ni dan kam bangin tresinam in joseph in mina in yo yang ta ka bainom hadin ke jing yo jong ka bainom kaya kilindi ki ba pher kaya ki jing ki ba pher hadin ke jing yo ka bainom ka kentin jong pa bla leng do sha do jong ble ngam chukulat shikitin yang ya khun pinda yang le da ka do lenti kaban ai jingerap kaban Krisyan ya ki bejau umat ban nyat ki umat ban kedalan ya ki papang ki basitam let da ka no lenti kun ba pinyo kata ka jingker ko papakai ki kun ki ti ya hieng ka sam ya baro ban nga ai ulay ki mera jong bawan don kan ami kaya we no ya seme inya dan talang kadi ka kam ko bakarpang ya ka sinam ka thao ka ba wana sisya ya kata ka jingit ai iya ka jingit jong nasdom bagi iya sisya ya kata ka khun ka tira jong bagi ayon sim ya maka nang toy syafrang nang ya syafrang ya ka lenti te ga ai
ya terai dah kecing dia ma pople hagi katto kat nesni kumbalang no menda ilai ya kecing protes ke pastor mangteru namenta ka jongki dengan kesyaklan yaki iwai pa iwai inawika iwai sya hagi kecing angkini ki po bat ngalong sya kata ngalong keme kabadang kata kecing solam namaka ini ba kinawika kidai kita kikme ba ar kipala ar jongi hadien namar belai yaki kun kiti ki pa skol ba kinyo kata ka jingnang ka jingtip ka akon ka buram banwan ra ya ka buram haying ka jongi namar kikme ki pa ki ha belai ya kata ka bela ka ski banwan ra untuk tap kha haying rai hadien kipetsyat ha skol ka kata ka yin mane jong ki kun kikna skol baro kikin mau maka yin skol hi kade ka yin mane jong ki ka ba man ka ski ka ba ikai ki kumna mani em te brio te play kumna mani man ra ya ka agor ka buram kumna mani yo ya ta uso obatia maglawan ra ya ka ta shnam ma jong bang dese na ka skol sami uban yang uban long lida kumbalong mga bami menta ka ni kalenti let's say long uban long ta doctor uban tak nam ta ka mensi hamtam ki sha thai nong ndong shade ibon ki jige kapang ki sitaw ki ha mare sha sa rai ha ki jing jong ni nung la mare dese unmi na ka ni ka shnam banong ta doctor banong senyang lem ya ka dong kaso kata ka ni kalenti jong ka ni ka skol ngai iba ka ni ka skol sha ka sha apreng ki jige ka ni sitaw ma ki man kerpat ni te ka so dei sha man sim khia ka ni ka kam ba kanong ka kam ka ba sai so ba kila bro ka tasni ya kini ki kot islam ba kila ha ba tum yo ka reply ka dum ta te kale se hindi jiga nanti yo nga ngam tep kala kan long hendre na ka liang ka jonga na ai mensim bat na syang yang ni ka skol da ka pisa ka so pisa sampo aja dam ta ni ka skol bat kum jo ro sa ka wei pat ka tham kerpang ba kinong ka hi ki dang ki jing e haman lo bana te na ka liang jonga na so dei ba ban chim khia yang ni ka skol bat man lang lai ru ngano senyang ha ka committee ba ka management yo ka committee lo ka ni ka skol ngano senyang man lang lai kat bangala ne ini kamai ibang treshtom ibang joseph ya ka ni ka skol ban long do nam lang handi bangan piti lang ye tai mati bangan rai ka development jo ni ka skol ban ka shamlem ye ki kena skol ban ka shamlem ya ki nomi kai ban ka shamlem ya ino ibenta ibadai ha ka ni ka skol te na ai publay sajisian ya isada ibalawan kepang panjera berkat akan digasmi na ai publay ya inohikai ibala keren manapende ibala ilap kadu pende ya kita gikentin ibas kau tenat ibas kodok kata kejumur pakai ai publay ya isa ibala keren shisha ibala matram shisha pagi ibala long shisha ita isa kubaong isa idai kenja kum iba kum kekebia iba pet shisha ya kata kadu ayo kabahagam ya tenga ai kublay ya isa jong kayu biru ka apa primary ru kumjo ba iro ide shisha ita ikrau perhat perhat nem yang ikhlong bare kodo ban pet ban ra ya kata kabahagam ya jong skol aga ai kublay kini kilong kemi ki badan ni ki bewan berkat ande banya sendra banya ngap ya kata kajingkiran banya ngap lem ya kita ki ki ba idam kapang pangkiran te ai kublay ya i kunjo i konglong mantuk beteng ya ya ibadah bro iba ai kulo kunsia manikai ya kini ikna nama ka shnam tumi ini idam pun ibaduna kanang kasta tengai ki para la jongro i junia nyota nasik ai kunsia mi da bila cuti wani kai wani ra ai shnam mata idam kam ka jingsyam tapi bala nak kasta tenang bagi dia kunsia lam ikna bagi dia shisha kata ka agor ka burang video kata ka jingjam ka ba dan burang video atau belum nak di shnam kawa ka ba ha ba ko saba bagi dia shisha kata ka jingsyam nabi na terpali yang tang sulai cuti ngan wan kong ngan wan yarap namenta jambi namenta yala dia ru ngalong kata ka breu ka trai kon soba te tang kini kintien ka ai kublai kam dai kini kasmi ka ba tang sisien ini akan tu namne man la ka por man la ka kanu ka khep ka bagi dan kam te kublai sipun kublai sia yang mo dangi mt play di ka agor ka burang lajong ka de kintien bakal pangi kena skol maki kena skor ki dei generation for tomorrow te kadi ka kentin ka banga ai ka dei ka lawi na menta
dalam ibalasya. Beriang kurang yang kita hikai, tu dalam kita tips tip lay tu dah ai, kumlay yang kita hikai, berulang yang di program kita nasi, ai kumlay yang sada, ai kumlay iway badan akan nikah. Jaga kita nasi, kadang nasi kita bakal pangha kita akan nikah sekolah, kemudian kita yang kejigit. Tentang ini kumlay saja lu. Idon kejigit apa? Apa yang jompi, hak berleyo beresiam, dikendu berpi, yen. Cũng kỹ thuật cái MC là ăn cái gì trong khi thì cái em mà khi bạn nghĩ đến căn làm đời thuật cái MC nghĩ là do bạn nhập bất khát nhập từ trong lăng cái đây là cái chữ e về đây học cái school cái gì là cái liên trong làm Sulman cái là UP ôi kalau kita nak beri kita kia kita berkat aku ini am tak kena school Lembaga MC kita jawab banyak perkara, banyak pun disebut lang kalau ini nak mendapat kepada tentiu dia ke sekolah kita ini, bawa ke sekolah kita ini kesiap, yang tinggi tinggi, aku juga harus bawa saya jawab penwan agak banyak kentu yang ini, agak yang kita ini, yang kawan ini ban penting ini barang kita bawa ngikut ke sekolah, hanya sinong, di dalam kami yang kita ngeram, nak mendapat jompi. Hari ini nabuk bajing kerja nam tajong hikong em Irina ibarat seperti wedding ketong dengan saya aireng ketika usnam arja mulai laglem jongi ke sekolah merengkan di hot MC barboy in ai itu kerja jadi in ai itu pop yang jadi kok ya kalau kum tay kertong di sayo bani aireng hakaniga snap wan ni ai kersan bi yakba kum ke school bar boy rengkat bagi hot MC yakba babi kin sayo ban kek yo to so je jing jong apa yang ke khot ni jong pi te khendiat ngan poi sepangka sekolah ke jongi ketika sekolah ke jongi laseng hausnya raja tandai kadeh ko ka skender UP section nanti kadeh hisya ke jing ke ba khrau adu banin kong le bangi aseng ke sekolah mi haplong haying bereu jadian dari ni trestom isayo askim ni saya penlong sekolah ba dari lalong kata ke UP section ke jongi bisa promote par raja hak ada halfway syaka secondary section ikani ka ibro kalong ka ba lengba ka jing yo ijingai ke jongi kum ki riurang ba jong kadong jong kathai bang isu thu ba itu gipor pada kikmi gikpa kimio ban pha school hakan gono ka jaka apo snong ha ban ra school sedu shulong sedu suara par kalong jing e ka bakhrau na ka benta kay ka sem ka joki henrei ta ka jing dom ni ka sekolah ka jongi bubuan ba khna la yo syari ka ku namal kila like ban pule ya kata ka secondary section yoki seti sepo sora la kimpat yo ha sobat henrei kila la banwan ni na yeng sem ki jongki ban pule akan ka sekolah pat kile apa serengkat kumapas lang giwe deki para kena sekolah. Jadi bubuan ba yang student ila don nang ka sekolah ke jongi ibala lang kiyo agi kedan juga sejerong. Nakaliang ka jonga ngasngaw kani kasir ko kong lese thaini approach api ndai lese watch out MLA MBC ngpatai sngaw approach ndai sngaw gumba kani kabu ko ba Iwan ra, ban tua, ban ya slok tilang, ban ya penandor lang, ya ke ke bangi kum kasenong kathau, di kuak ban penandor na bentar imlang kasalang ke haka thua kapule na ni haka tinglang start yung kasenong kathau. Kina kata kadau, masyo kum ban ong, ba lada pimut ban lep hal, se ke jing lep hal nala halayeng halasinong. Halai jong ni bahas hapo ka kan pek la jong kade ko ni pong
man say no kadang istang ban le bahai no le channel ni tingas ngau ba kami ru kadi kabu ka jongi le se lada kimot ban le ke kamba sabar to sedang ibarat nang ni ru kan long ke sedang la ka bentar ba se kadi ka khu ba kha pa nang long api tinakalang jonga ngasngau namla klem da ai hublei tu gino hikai di balaya di bala se di bala mi na ni gaskul ke jongi da ka bakiyo promotion ke jongi iban kim kio na ka kadan school SSA teachers ya ka di fesep baca di government kata kalong ka buram ke jongi mde bangi ong bangi dom ye ki bakimi nang ni ngai ngasngau baka dehi ke jing kerku jong kan ka school ke jongi na ka benta ke jongi simet aka bakila ban yo ka promotion ke jongi syari ni siu kham he iwei arngot kila yo shete sha shalom shaneng padi wei la yo ang thia po ne postimo sa iwei pan isni bok mo la khlai kumalong mentang ni nyim don nong hikai su like setang iwei hi di hikai jongi ba nadon adu kata kapoa mes wanda mo te asngau wa ngamla klamda ai ke jing sngau buram yesa bat ya arngot ikon ni khalong meme ilon ibalak lo shawan ban ai ke jing syakri lani kata ke jing trilang na ke benta ban ra ke bet ke biang jong fi na skol padam don makile se bat isar khamtam shu sabat imes kaskul jungi kala along wati dan ring ngai mau blei usumla ino yangi ke jing kerku kaman halot jong fi nomor lale ana ke benta kat ni ki bobor na skol jongi tingamla ru klamda sngau sarong jadi telilang jong ka managing committee ha kabangin penya ya ka skul ke jongi na ko ke po wala jing ke babon ya kendo hamtam gungi sini sini bendong ke kendiak ngasu ban ai jung mot ya pi ki khna ya belai don kan ni akan tu akan pam ya pi ba kong ki khna skul kampel ngi don kan no skul ro rei kata ka skul hi kadi keju ke jing kai ngi yo de ke syong ya par hapi ba pi de ban krep hal gi kwat dang bo minat pat sim khial ka jong ka amar ke jing ka jong pi lane ka lawei ke jong pi ka ba pharnai ka syong ha ka ti ke jong pi ha ke jing mot jing pakhat ke jong pi ha ki kam ke jong pi kalau dari itu kesenan di agresi bagi ini hilang ro jong pi jadi kakek si baro kilawan dan dalam hari barang kalau musafir lesau menyiapkan perhatian lalu ini kai di mentubor di negara sudah yang bersiul jadi di sekolah oleh kedua kalau ngaji sisa puar pada nasionti usahaman negara sekretari ini di syari di sekolah ada rumah dari anak instrumen lokal apalagi sekarang boleh jadi pengguna iblang iwi na kimanas dari training ibala pat aju kupor komunikasi bilang gue di notary masih bahar iba la kular bayar dalam apa yang sekolah mana benar tujuh aku beli tempat hamtam agar ai jenis senyang ini secara sekolah kembali pengamatan jadi masuk waktu dokter yang ini bagian roy yang bijam lebih itu kalau ini setelah orang yang khusyuk jadi jangan kamu sekolah nak support banikong ai kulepi tika keteng jonga kade bandap dorong na dei noi kai secondary jong di sekolah ni asnong kawa te kenya kan sa ni tu kana pis bangka ni ka school na do bang stang ban simti kum di head teacher jong di secondary school te how to snam brale te kladon kata kajing mi no jong di no kai bakilayo promotion te hakaju ikapor how to snam kata upnai bakat wei te laklat no siwe pati nai kai te ada mata hi long ki application seperti kini ki let's say ki letters ni lapha limba ka office jong ni ka SDSU BMC
but liba keliki office ki beron hapo hi jong nika sara te adu mentah hiru ngimpat yo kata ka reply ka piang ban se ban pha no ikta ki noi kai bawan nika SSA sanction post te kata ka ki jing ka bakrau ka ba mentah la sisnem ni aya but kamba kalong hi mentah an shoy hi ba ka school te ka dei ka school SSA kamba hadu mentah hiru ngimpat yo ikta ki noi kai mentah la sisnem tam adon sisnem ta stangoni bnai banwan la itiwe no kai bersign kading resign jong i kan dap no system te kai ka jing e ka bakrau ka bang kwa ban ong kalong ba ha ka bede bat ki no kai menta ka school hane ka de ka school ka bla kersan ka bla desi ka bla proceed chadu secondary section te da ki no kai kim dan ma ki no kai ki bawan hang ni bawan ning ba jong kan ka SSA sanction post maki do ki ju yarap lem ban pe lem ka secondary school ka badan hang ni te la da kum kita ki no kai tin ja no palada ka government kampat pha ekta ki kai dum ta te kalong ka jinge ka bakrau kham tam me ka managing committee jong ka school te kata hi ka de ka jinge ka bakrau jungi ka ba hadu mata hiru ngidang ya khun ban yo no ekta ki post jong ta ki langut ki nang kai ki baladu ki bampat wan hadu ta te ka jinge ka mi na ka daw jong ka ni ka jing bampat yo ki ni kai kalong ba badai lu pan siu katulop jong kinoi kai tementala da kinoi kai ki badai banwan ba ka ka government kem patwan ta te ka managing committee ka pan sim ka jing kat kli kalau da ka managing committee ka pan sim ka jing kat kli ka pan penbiang ro yang ni ka jing siu ka katulop jong kinoi kai te ka long ka jing ka bakrau ka ba kum ka school bat kum ka managing committee hi ke kan du te adu mata hiru yang up lanu ketika government lanu nak office jong director pension ka sinjam se ban page no active letters pat kini ki request ki bangila pha limba kini ka office SDSU ko badan nasola antas kini ka office jo kini ka BMC tetang kata hingga kermen ba kam ki jam tintanya chakmat bat ka sarkar lu kan lesikan kan le kham kloi no ban pen urlong no ya kini ka jingdawa chungi ka school